Nagosogerie omwancho muligire bw'ataseni kyandizi TV omugaso omuya yaragire Chinsa Isano na Ibere chabono omugaso kirira lituko lyo mwelyo kegima asomotinyo gatano na gatatu nelituko lya Amisi anene chitariki emerongo etatoneye mocho mutinyo gatano na gatatu mwaka wa Ibere na merongo Ibere ne tatu na ntokomera na sembe asentunda ende nyale ko batoko manyani Amayia sencheri obwenge nganyale ko bagagwateka ko ruchingongo korubwaga kietego ikera chinga kibuneje chinga kia masabo anene agendrete Imeya county gosogotenelwe county ya Nyamira amasabo ayo arengeto kumunyero mwamsie nyagosira Elijah uyo nyaleta ko bagosiri obugima bwaye mbagiga yoko bwatwa anene no mubasokono bwe para ase ensemo area ya mayu ngati yanda mangeto kene tokoba ko bwaterie mogaso yabono ko kwaligania senchire ubikano nyara ko bagosanga mananchirite ngoro kwa Josephat Amisi ngora nande chinga kistali chintambe litunyara ko batoko manyania amonaye Omwancho muligire nyirabo igamba yana boko nyara kaboko ya bwate gwetera senchera ya Facebook buna Ndizi TV News digital nabo gwetera sense ya YouTube buna Ndizi TV News lindo nyara kaboko kwemanya amanganga nyare ko baga gwate katoko chaka kurwase county ya Nyamira ase omuyega anene bwa masabo ogendrete ase county eyo omorobelio yo orengete komonyora nyagosira mu MCA bwe bunge area ya Nyamaiya Elijah Osiemo uyu nyareta ko bagosirio obugima bwaye asomo basukana obwe para korengana nababwatani ao anene bobotenerwe county ya Nyamira nabo igabakori emeremo be county eyo Nyamira nigo banyara ko bakwira chinga ki echona kwerero buya bwaye nyagosire Elijah Osiemo sabatebere galenge anene omokori omokia nakweneke buno nyare ko bwatania abantu bonsi be county ya Nyamira no moyagwa igo onyara ko bwikiranigwa nabarai abagisia sagati yabo anene monogeri bwe bunge area ya county ya Kisii Philip Nyanumba. Mugosem was a great leader, and as you remember, during the barrier period, he was praised as a good leader, and even today, from the father, from the pastors, and other leaders, everybody has said Osiemo was a good leader, and that's why we are here also to remember him. For the 1 year, I interacted with him as the leader of majority and as the leader of minority. We had a frictionless session in our assembly. For the first time in our history, our county of Nyamira has had no squabbles between the assembly. Roboti urumwancho murigento gende tokobatu kubwatire na kwene kiabuna tonyera kobato koletera ngagendrete anene kurwase county eyo ya Nyamira togosuka mutwe magega yomora ibwense Dr. William Ruto gukora etaro ya matuka 5 sorogongorwa Western bono niganyalze ko bagotigera abamenye bense meyesege twenene buna banyala ko bakobwatesia obotenene bwa serikali ya Kenya kwanza isi oburayibwaye elio kweneke buna banyalire ko bagoikeranirwa amagendero etaro iyo nigo yanyate ko bage kwene kiane no gochakiwa kwa magendero ase chinsemo nabo igo abange ba abamenyi benseme ibo igo bakanyara ko bakulira ngamba chiko bakwene ke banyare ko bakumubwatesia omurayo iyo Dr. William Ruto elio kwene ke bonyare ko bagwikira ni chira cha magendero nyara bonigo Ruto anyate ko baga ko babolia abamenyi abo borogongorwa Western anene abange ba warabaremi banyare ko bakwene ke ngabairanire emegondo yabo na kwene kya buna banyare ko bagosimeka ebimelia gwetera sobotumeki anene bwoyo ubwe serikali ya Kenya kwanza yanyalire kwa bekwena ase ligolirike. Mimi nawapongeza wakulima wa hapa Kakamega kwa sababu mumetumia mbolea nyingi sana kuzalisha chakula yenu hapa ambayo itatusaidia kufikisha Kenya. Sasa mimi nataka niwaambie siri. Si ndio? Tukienda mbele shamba tunapanda na gunia ngapi? 2 ya mbolea. Alafu tunaweka top dressing gunia 1 ama gunia 1.5. Hapa mahali tunavuna saizi magunia 10-15, tutavuna magunia 25 tukielekea 30. Sikizeni mashemeji,
shamba ni ile ile, si ndio? Hatusemi uongeze shamba. Kulima ni ile ile, kupalilia ni ile ile, lakini ukiongeza magunia 2 ya mbolea utafuna badala ya magunia 15 utafikisha 30. Hiyo hesabu ni ngumu kweli? Sio hesabu ni rahisi. Na ndio sababu mimi nang'ang'ana kulete bei ya mbolea chini. Si ile mbolea tulikuwa tunanunua hapa Moi's Bridge ama matunda shilingi 6,000 7,000. Leo mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Saa hizi nimeteremusha imekuja 2,500. Ndio? So mutajipanga. Kwa sababu Chingaki echecho abagavana ao anene kurwase orogongorori rwa Western go banyate ko bakwenekeria umurai bwense Dr. William Ruto buna chi county chiabo nchiko bachikubwatesia anene serikali ya Kenya kwanza ili kwenekea buna amagendranyare ko bawikera na chinsemo echo gati abagavana abo no mugavana Fernandez Baraso yubo igoro mugavana we county ya Kakamega nonye kurwa aso murengo uri bwazimio anyare ko bagoteba nigo barachikoba kweneke babekire arechita bauti chinde chonse cha kisiasa ekonende kweneke buna banyare ko bagwikirania chiro cha magende chibanyare ko bakulira abakenya anena bamenyi be county ya Kakamega. Yana pakubwa na serikali yako ili utufanyie wananchi kazi. Na mimi naelegeza sana mambo ya maendeleo na usawa, ndiposa nikasema hii industrial park iletwe hapa Likuyani. Watu wa Likuyani mpo? Mheshimiwa Rais, I want to appreciate you, na vile tumetangaza wazi sisi kama Mlembe Nation tutakuunga mkono 100%. Umetuletea maendeleo, umetufungulia housing kule Kakamega, umetufungulia mabarabara. Leo tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda kule Navaholo, na yote ni kwa sababu unapenda watu wa Kakamega County. Mimi nataka kuhakikishia kwamba we are going to work together. Tuna support the bottom up economic transformation agenda kwa sababu inatilia mkazo sana mambo ya ugatuzi na pale mwananchi wa pale chini. Na kwa sababu sisi tunataka maendeleo, we want to assure you this time round we are going to support your leadership. Emerobilio yoko enekia buna obwagachi wechi factory isato ime county ya Narok nigo banyare ko babogo ikiranirwa anene litiko lyarero okwana korwa senseme yo anene mugavana we county eyo Patrick Lentutu niganyare ko bakoenekeria bamenyi benseme yo nga obwagachi wechi factory chini go barachiko bakoenekia buna amagendero amanga nyare ko bago ikirania ago nyare ko bago ikiranirwa gochia saba menyi be county eyo gati factory echisato ya moya boneri kwenye kiabuna anene abaremi go sabatugi betugo chiria yo konyenywa nigo banyare ko babakonyora echiro yabo ekobwatekana no gochakiwa anene we factory eyo yobonyenyi bwe chombe sensemo eyo ya Narok. Kiwanda yetu ambayo ng'ombe zote zile ambazo ziko Narok County zitakuwa zikichinjwa hapa, alafu nyama inapelekwa kwingineko. Na hii inamaanisha nini kwa county kama hii? Hatuja kuwa na industries yoyote. Ndiposa wa vijana wetu wengi watapata kazi pale kwa hizi viwanda. Ya pili, wale ambayo ni wakulima wataweza kuja kuuza vyakula vyao pale kwa hiyo industrial park. So inamaanisha kwamba uchumi ya tauni yetu ya Narok na kaunti mzima watafaidika kwa pakubwa sana. Chingaki anene omorobilio bugo chikoba bugo kwanera amangane ogonchoreria kwelire ime Afrika obwangere ko bagokorekana ime ya omoche o Nairobi anene gochakera omukobyo gocha bono nigo abamenyi anene ababwatani babasai kurwase county ya Garissa banyare ko babakuburia serikali nyare ko bagekoenekia buna na barabo banyare ko bago ikerwa babwatoke birengereri byabo ekobwatukana anene chinchira aichia nyarire ko bachigo suguma
ogochenchia kwerire bagokwana ne chinyumba cy'oburaria nigo batebera ase chinga kichintambe e county ya Garissa gatie chi county chinde anene asorogongo roria rua North Rift nigo rwanyarire koba rogotigwa isiko ase abamenya ubo banyara koba gosiekura gutabwatoka ebirengererio byabo Garissa gatie chi county chinyinge imeya ense ya Kenya chianyara koba chigotwara anene omochando bwa okuboro kwembura ase chinga kichintambe chianyara koba chigoeta. Kwa niaba ya shirika la Action Aid International Kenya tumeweza kujumuisha vijana na akina mama ili pia tuweze kuchangia sauti zetu katika kikao maalum kitakachofanyika wiki ijayo Nairobi ya Afrika kwa masuala ya tabia nchi. Na sehemu hii yetu ya Kenya ni sehemu ya ukame na tunaona kwamba mazungumzo ambayo yanaendelea huko pia ni vizuri tuchangie sauti yetu ili pia ziweze kusikika ndio tuweze kupata nafasi. Kwa majina naitwa Kausar Ahmed. Mimi ni mkazi wa Garissa. Tunataka kusikika sababu tunaumia sana sababu ya ukame and also watu wetu ni pastoralists, kwa hivyo our animals are dying, so we need to be heard. Kazi wa the asal areas haswa hapa Garissa, na wito wetu kwa viongozi ambao wanakuja kujumuika kwa huu mkutano wa the whole of the African continent, tungependa waweze kuchangia mambo ambayo jamii zetu zinapitia na waweze kushawishi development partners, governments waweze kuinvest in more sustainable projects, for example agroecology, solution for food, animals and people, and also to divest the money they have in the investments of fossil fuels. Togoso ase sekta yechisemi bono nigo abaibori korwa ase skuru ya Chemutia korwa e constituency ya Tinderet me ye county ya Nandi banyale koba bakorobekana emambye ya lero ase keri bagoteba boteneneri obobebwe skuru eyo korwa ase omorokia omonene korengana nabarabuni go batebira sobwango gonige skuru eyanyale koba gokora anene bobe asamatemwa nabo igokoboria serikali enyale koba koeneke yakorire amonchorerio nabo igokomorusia seko munganya omwalimu omonene oyo nyarire ko bagotenere skuru ya semyaka emenge nigo banyara ko bakorobekana na gwikira ase chiabisi kinene che county eyo ya Nandi ase boigo batebire buna na monchererioka aganeri elinde skuru eyenyara ko bagokora bya ase amatuka gocha. Mtoto ameperform vibaya, tuko na mtoto ambaye anaongoza ni D minus na wale watoto 67 ndio E, wote ni E. Sasa mimi niko nimeathirika mimi mwenyewe na watoto 3 ambaye sijui maisha yao itaenda wapi. Hiyo shule mwanzo ilikuwa ikiperform vizuri. Wakati huyu principal ambaye ni Francis Chepnjor alipoingia shule ikaanza kudidimia. Sai tunapoongea shule mean grade imeenda chini. Mtoto ambaye naongoza sai ni C moja na D moja 67 ni East na X. For Chemutia school to prosper, the principal must go. For Chemutia secondary school to remove East, the principal must go. Chingaki okweli kia kwa anene abanyanyimbo ba KDF kogenderete imense ya Kenya bono nigo abasae korua ase county ya Kajiado batebiro murobelio nyarire ko bakubasieke raisiko ekobatekana barabugota ikirania amagani ao aneyo bweli kigochia ase kiombe kyo ya KDF bagokwana amane nyumba chobora niga basae boigo banyare ko bagoteba anene getango ekenene ekyo kiagarire barabugosieke raisiko no gotaikirania chikiro chiria bwenerete elio banyare koba bakurikwa nabo igogosoa ase obwegeri bwe kiombe kyo gya KDF kubwatikana barabo nibo bagoteba omochando bwenchara naoro oireire anene barabo gutwara chikiro chinge nabo igogosabali bagaria bene banyare koba bakurikwa na barabo banyare koba kwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko nonya nabo nigo abateneri anene bumurobelio yo KDF ase county ya Kajiado batebire nigo murobelio nyare koba gokorekana ase nchera yo bwasioku ase meyo ya Kajiado. Sijafaulu
Sasa sitaki kupokea simu, sijui nitasema nini juu walikuwa na hopes na mimi, lakini mimi nimeambiwa meno yangu moja si mzuri. Sasa tulikuwa tunauliza ni namna gani, yani criteria ilikuwa gani, kama meno ilikuwa mbaya wangetuambia mapema. Turnout imekuwa chini kiasi compared to the other 2 days zenye tumefanya recruitment. Mambo ya cheating hatuja experience, mambo ya cheating, the certificates and all the documents tumekuwa tukiangalia. Wale wamekuja recruitment wamekuja na all the required documents. Abasabwe bange nigo bakorera nga chikiro chiabo chiabere chinke gose chingusu kigima kubwatakana na omochando bokuborwa endagera ime county eyo ya Kajiado go bakuborenga chikiro igaiga mutare gusukia chibe chingusu wake elinde na into tunyara ko batogosoigwa somoroberio oyibwe kwerikia ubekeombe ya DKDF. Togoska motomo waziri anene bwa obochenu Susan na kumincha nigo akageire goikerana anene ime county ya Mombasa elianyara ko bago chakia omoyega gosomoroberio bwa maigerio ya matuka atatu yo elanyara ko bakorekana se county eyo ya Mombasa omoyega oyo gosomoroberio yo nigo lengete gokwanera anene kerengo gyo kwambukera kwebinyinyi byenyamare imense ya Kenya na boigo kweneke buna banyara ko bakonyora chinchira aocho tango kwambukera kwa enyamaro eyo torango ayagendrete ase county eyo ya Mombasa. We were very surprised, most of us that said they were surprised that young people did not have the knowledge on how to prevent themselves from HIV. Tunajua tulidanganya watoto na ndio ni kweli. Tukawadanganya wanakunywa dawa kwa sababu wako na holes in their heart. Because of stigma, we lied to those children. Now they are adolescents, and when they learn the truth, the first thing they do is to stop medication. So we want to correct our mistakes and put them together, empower them to reach out to each other so that they can stay on treatment. And that Operation 000, I am convinced, is the way to go. 2.3 million of our children have been defiled. But now when you go to the law and order sector and the justice sector, less than 60,000 reported cases of violence and far less cases going on in courts. What does that mean? It means millions of cases have gone unattended to. Declining in HIV specific funding from external sources is a Omwancho murigereria yangati yali amange togenda tokabato kwariganire kurwa semesa yaito yamayo mugasobono nyura bwigongomera na tore amona Chinsa ikomeche bono mugoroba elinde tunyara ko batokomanya na gosemania amange nganyare ko bagagwateka inyara bwigemero beri yaito yegeta seni Ndizi TV naboko yebwate gwetera se mitandao yaito ya social media litangani pigwetera sense media Facebook na Ndizi TV News Digital naboko gwetera sense media YouTube na Ndizi TV News gendra ko bokwego kiene beri kubwatia imegeta seni Ndizi TV ulio nyara ko baga kia buna chibicha monerio gichiago chira senchire bwikiranu nigakoro kwa bigari nyancha militera ngoro kwa Josephat Amisi nako kanerio boligererio buya gwemero beri kubwatia imegeta seni Ndizi TV.